konačno sam se vratio. Sa Skujkom. U stvari ne, ajde sa Janet. Ajde sa Janet ću. Oh, fuck. O, ne. I nemojte očekivati moj face review. Ovo je bio baš dobar game. Priznam, ovo je bio jedan od boljih game-ova. Komentarac o Prvom svjetskom ratu najvjerojatnije. Stvarno ne, zašto bi ja kupio... Dobro, nema veze. Mislim, lijepo odgledaj, ja ću tako onda. Znači, ako dobijem i ja ću je prosretan. Kako ne Jež. Ja nikad ne kužim ovaj gadget, to mi nije jasno. Šta ja radim? Koji tip tog gadgeta? Ne. David, mrzim što to postoji. Ne ide nikako. Ajmo još samo jedan lik, ajde. Ajde. Nema mene. Sigurno? Sigurno, dobro. 4 igrača. Bye bye. Evo ga. Uspio sam. O moj bože, ovo je bilo jako muno. Ajmo otvoriti sada bokseve. Big box. Ništa, tipično. Mega box. Nešto. Amo brawler. Za Boga miloga, molim te. Mučio sam se za ovo. Pam. Frank. Bo. Gadget. Dobro. Da bi bilo to od ovog videa, nadam se da vam se svidio. Ako je, ostavite like, share i subscribe.